Dili lang kay makaduha gihimo ni Kristo ang pagpahinomdom nga ang magpataas ipaubos og ang magpaubos ipataas. Nya lahi ra ba ning Ginoo kun maoy mo pataas nato kay iya gitang ibutang og langit. Nya kun iya ganitang ipaubos ibutang kita niyag impyerno. Mao na kini di nga atong pagampo sigon siyang pasumbingay karon duna day angayng likayan kung magampo ta. Kay bawo mo unsa? Ang una gyud magampo ganita kinahanglan gyud nga mapaubsanon dili mapahitason. Maglikay ta sa pagka mapahitason. Unsa ba nang pagka mapahitason? Kana bang sa atong paminaw nga sige tag-ampo dunggon tas Ginoo. Ano bang magsige tag-ampo ba? Mura bag obligado ang Ginoo nga mohatag natog mga kaayuhan tungod kay gasige tag-ampo. Ako na'y kuyaw kayo. Nabang simba aron mo pasar kas exam. Simba aron maayo kas imong sakit. Kana mga kuyaw kay nas tanang mga hunahunaan. Simba aron dili magsigi mong kamatay, masumpo ning kamatay. Manimbata aron mahunong na ning pandemic. Manimbata aron di natatagaan og mga disgrasya. Manimbata aron mulampos ang ato mga buhat. Pulos gina way ayo. Zamay oyon mo dili. Kay og mao nay atong tumong og dili mahatag simbakog dili mahatag mangluod man ta. Parehaning Parisiyo pananglitan nga sunang kay magpuasa siyag kaduhas usa ka semana sige siyang hatag og 10% sa iyang income. Kamo gani, ako gani, di man kita magpuasa kaduhas usa ka tuig. Nagpuasa di mo atong pagka Ash Wednesday. Lingo dayon. Nya ang ikaduhang puasa karon man Good Friday. Kana ra mang duha mo gipangayo, duha ra man ka puasa ang minimum requirement sa simbahan karong Good Friday. Saman mo puasa mo karong Good Friday. Og di ta katuman ana, stang luoyan nato ang Parisiyo kaduha gyud sa usa ka semana. Nya kamo muhatag mo 10% sa inyong income ngari sa simbahan. Lisod gay mong sinsiyo kada buntag ingka kahasol sa danang sitag dapat mapurdoy sa dana si pasimbahan lang ko ay ko pahulgas kolekta ana ang Parisiyo tanan niyang income 10% yun nya di pagid siya palahubog di pagid siya himabay dili siya kana ganing sa tuyang gingon dili ko himabay dili ko hakog sunang gana kamo gani suko mga mo sa inyong tanom kuhaan lagbunga o sa kabuok ang Parisiyo dili pero matod pa ni Kristo ang gikahimutan sa Dios kadtong kobrador sa buhis nga hapit gani dili mo simba sige lag pakasa sige lag sugal sige inom sige tigom anang kwarta mo gikahimutan nganuman kay pag-adto niyag simbahan namukpok ra siyang dughan og ningon maluoy ka kanako Ginoo kay ako usa ka baka sa sala wa siya mangumparar ang kobrador sa buhis ningon man siya salamat Ginoo nga di ko parihaan ang naang di ang Parisiyo ba salamat Ginoo nga di ko parihaan ang kobrador sa buhis nga nagbarog di anang atbang nako wa ginay ayong tawana ako di jud ko himabay kana himabay kay nas tanan ako di ko pala hubog kana siya sige lang naghubog kana bang mangumparar ta ba kana so ang pagkamapahitason likayan na nato ikaduhang likayan ug magampo ta unsa man kinahanglan nga dili ta magpakamaayo. Ayaw isultis Ginoo ang imong pagkamaayo. Ako Lord,
Sige na ko ka viral sa YouTube, sa Facebook. Wa na ayo eh. Unsa may gipangayo sa Ginoo nga atong isulti ngadto niya ang atong mga sala, ang atong pag-angkon nga kita makasasala. Ayaw gyud pagsulti niya ng mga nindot kaayo nga murag proud kay ka ba nga ako Lord bisag gikulata ko sa akong bana, wa jud ko mubuwag, bisag giutangan ko wa jud ko maningil. Ayaw na isulti kay kibaw naman Ginoo na. Ing na hinoon nga wa ko mubuwag sa akong bana Lord pero gayaw-yaw ko sa akong kasing-kasing sige kong ingon may ratag mamatay kang panuaya ka pero wala lang nako gisulti niya ana ang kanang nangutang nako Lord wa na nako paningla pero sa akong hunahuna niingon ko may ratag gabaan mo mga bagagnaw ana. Kay nahibaw man Ginoo ato katubang nasi mong kasing-kasing nahibaw mo to ana ako Lord wa jud ko mga bit pero sige kog tan-aw anang porn giluod nako sa akong asawa Lord ana pero wa nako siya sultihi giagwanta ko na lang gining buang-buang ana man si mong kasing-kasing nahibaw man Ginoo ana pero wa lagi ka mga bit. Ako Lord wa jud ko mubuwag sa akong bana pero nangandoy ko nga ko untang ex sa una magkabalik ni na man na usahay kanang mga asawa nga labi nag-battered na kay mo sa inyong husband moingon man mo sus may pagidayon ko to akong ex mahaya gina ko anong napunta ko aning buang-buang nasayop magyud ko aning pagkapilian wa man sagud ko tungaha atong buang nga gutong tawhana pero labya gid to nako wa man na di man na maayo no. Mao na isulti na sa Ginoo ang imong pagkamakasasala. Namang guyuban mo ingon ako, Pader, di na lang ko musimba o dugay na kay kung wa musimba kana bang mo kumpisal ba? Ngano man mauwaw manggugos Ginoo, Pader, kay daghan man kay kugsa. Makaingon ko unya na lang ko musimbay, unya lang ko mo kumpisal kun makahunong nako ani akong sa. Ang makalipay des Ginoo kana bang inigduol na to niya ang atong isulti ang atong mga sala. Mao na ang gitawag og unsa tay tubag nato sa Salmo? Ang makanunayong gugma dili sa ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Kanang mahigugma ka sa usa ka tawo. Kanang mahigugma ka ba sa usa ka tawo? Unsa may imong isulti inigduol nimo niya? Ang imong mga nindot o ang iyang mga nindot? Ha? Kana bang nahigugma ka sa tao? Magsigi kag sulti sa imong nindot o magsigi kag sulti niya sa iyang nindot? Oh. Magsigi jud kag sulti sa iyang nindot. Nyag ang imong kuyog, imong mga barkada, ang pirmi gid nimong topic no kadtog yung imong higugma. No. Ako kasuway sa kuana ano gud taong inyo kong ilad-ilaron ana. Kamo tingali uban wa mo kasuway, ako kasuway ko ana. Magsige kitag hisgot, nya ganahan kitag mo hisgot sa nindot sa atong gihigugma. Mo na nganingon ang Ginoo makanunayong gugma, magsige tag hisgot nga sa imong kamaluluyon kaloy iko kay maluluyon kay ka mapasayloon kay ka pasaylo ako sa ako mga sala dili kay magsige tag ingon ako Lord mapasayloon jud kay ko wa jud ko magdumot wa gina nako dumti kanang tanang giwaling padersyano ako ginang gibuhat Lord ayaw na isulti ing na hinoon nga kanang giwaling padersyano ako nang gibuhat pero walang kumuhogs kolekta ana karon kana sayop man sa wa ko mopalit ana mga slots nga gibaligya kay para bugas man ni Lord ang ako sagdila na wali lang padersyano mo akong paminahon kay ganahan man kay ko ana di lang ko mo palit anang slot kay pobre man ko ayaw na mangganito akong istorya nga labandira magtipon manggani siya sa iyang kuan hangtod kunos buwan sa katapusan semanas Abril ingon manggani salini jud ko pader ha kay tiguman gina nako pader kay gusto jud ko makapalit bisag usa lang ka slot
kamo gani tigom-tigom. Mao na isultis Ginoo. Ako Lord, sige jud kog simba. Pero wa gyud ko mutagad anang akong silingan nga adik nga sige lag pangawat diri sa amo. Maglagot gyud ko. Kana isultis Ginoo. Ako Lord, sige jud kog pasaylo ani akong mga igsuon, pero galisod jud kog pasaylo aning nakabit sa kong bana 10 years ago. Hangtod karon magsurok pag ini akong dugo, Lord. May pagyud kay siyang patyon. Pero wa na gud sila, Lord. Wa sa ko kasiguro. Ana baron nagduda gyapon ko. Kana mga sala man na. Mo na isultis Ginoo. Nya pasaylo ako, Lord, kay mapasayloon gyud kay ka. Og kung maunay atong attitude, inigkada na to dool sa Ginoo, limpyo kaayo ta, kahimut-an tas Ginoo, matod pa ni Kristo, pagpamauli kuno atong duhang nagampo, ang gikahimut-an sa Ginoo, kadtong nagsigig angkon siyang sa, dili tong gasigi og litania sa iyang mga maayong buhat. Di ba? O na, makasasala ang gitang tanan. Sa unang pagbasa, niingon diri ang si Propeta Hosea, kanang inyong gugma, no? Mura lagi naggabon sa kabuntagon. Mura lagi yamog. Nang mawara ba? Ang gustos Ginoo, makanunayon nga paghigugma. Gugmang way paglubad. Ano bang gisaaran bitaw sa minyo? Sa kasakit o sa kalipay. Unsa pa nang usa? Sa kahamugaway o sa kapitos. Sa pa na? Sa sakit o sa maayong panglawas. Nga, wala mag-imo kahibaw. Hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Muna'y gugmang way paglubad. Munindot ang kahimtang, mubati ang kahimtang, permanente. Ana, magkaaway ta, di ta magkaaway, permanente. Makasa ka, makasasag ko, permanente. Wa tay kwarta, tungod sa imong pagbisyo, permanente akong gugma. Mao na inindot. Nabi tayo nagpatambag na ko nga usa ka asawa, unya hapit na sagod sila, mga tiwasono na sad, baka nang panagod, hapit na mga tapos, lapas na po sa tinta na ba? Goal kay siya, kay ang iyang bana, murag gaduda gid siyang naay kabit. Nya, dato-dato man tingito sila, daghan man og kanang mga negosyo, adto kuno ipang interest, kay ang nagmanage tanan iyang mangbana, adto kuno ipang interest ang mga kwarta sa iyang pag-umangkon, sa iyang ilang anak, pero siya kuno nga asawa, wa gyud kuno. Siya pader mura mo nung kuan ni wa nay labot. Yang kaduda ra ba jud kuan niyang naagi na siya kabit. Perti niyang laguta, gusto na niyang ikiha kay naagod siya right sa mga kuan. Nya mo to patambag siya nako kay iyang giyaw-yawan iyang bana, gituok naman hinoon siya, hapit man kuno siya mamatay hinoon. Siya na unsaon kanina ko pader, nako ang imong kalipay isentro sa pagtuman sa imong gisulti didto sa inyong kaminyoon kadtong inyong covenant. Ayaw isentro diha sa gipanghatag sa imong bana nimo, isentro nga natuman to nimo ang imong gisaad. Kay mao man toy panaad sa gugma, paglipay nga mahigugma jud ka sa imong bana sa kasakit og sa kalipay. O katong gituo ka sa kasakit man to. O di ba? Nya, wa man siya mobuwag di, maglipay siya. Congratulations. Nya wa naman siya tagaig kwarta o di sa kahamugaway og sa kapitos, for richer or for poorer. O karon poorer naman siya. O di paglipay. Unsa pa to usa? Sa sakit og sa maayong panglawas. O, sa una may paglawas siya. Karon kay ni lapas na pagka-senior, daghan na makikipamati, hasta siyang maintenance, wa naman siya ikapalit. Saan man ana? Hantod ang kamatayon. Nako, di naman sad ka magdugay, kay wa naman kay maintenance, di, hapit na gyud ka. O di hapit na nimo ma-perfect ang imong panaad dito sa kasal. Congratulations!
Hilak rin siya, paita sa pader nun ako, ay kabalaka, kainig kalangit nimo, purtig yung ninduta dito, wa na dito ang imong bana, ay daw kay nastanan, wa na dito ang imong mga mga tao, gasig tamay nimo, wa na dito, ang tuwa dito, ang mahal nga birhen, ang Ginoo, ang atong mga santos, tuwa na dito, musugat na nimo, ligri kay mo dito, porti pang pagkaon dito, nindot pa kay kagbalay kay Kristo ko'y gahimog balay dito, dinhi wa makatukurig balay sa imong bana, tukuran nun imong mga pag-umangkon, tuwa dito, daghan kay ditong balay. Ngunit siya tinuod sa kanapadir nako amao na ni ron. Din ata magdaog ani nako may pag-undahan mo tanalan niya to istorya. Isa ayaw sad padir nako di ba? Wa di makamtuo. Isa auto ko nako sige, ayaw na dag reklamo. Og mao na ang gugmang makanunayon. Mao nay gugmang di mo lubad. Og mao nay gipangita sa Ginoo dili ang atong mga success, achievements, honors na atong nag-gain dinis kalibutan. Dili na ganahang Ginoo ana kay mura ra nag-abog, mura ra naglapok sa iyang atubangan. Ang gusto niya ang atong mga sala nga atong isurrender niya, ang atong pag-angkon na kita dili makahimo sa pagkabalaan kunwa ang iyang grasya. Mao nay gikinahanglas Ginoo nga mukupot gid ta niyag maayo. Lipay kay Ginoo ana ha. So kamong nibuwag sa inyong mga bana o mga asawa, bantay-bantay mo basin og maimpierno mo. Nya kamo sad nga nagsigig donate dinhi, congratulations, pwede na mo mga matay. Okay, inyo kung hatag sa simbahan ng inyong kaugalingon. Kining mga magtutudlo sa balaod or lawyers, kining mga lawyers, hilig kay na sila og lalis, mao ginailang gieskuylahan, unsaon pagpakiglalis, na bay lawyer dinhi, kana mga lalis ginaila, kay mao man ay buhaton ngadto sa Sgado, ang mudaog las lalis. Pero kahibudnganan kaayo og nakakita gani si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag nining lawyer nga niduol niya, kay imbis makiglalis siya ni Jesus, miuyon siya sa gisulti ni Jesus. Usa siya ka lawyer, ang iyang gikaatubang taong way grado na bang wa gyud ka eskwela ba nya, siya nga usa ka lawyer nga nagtuon gyud kaayos balaod ni Moises og balaod sa ilang katilingban mga Hudiyo, miuyon sa gisulti aning way grado. Kamo naaroy way grado diha nya, istoryahan mo, sultihan mo unsay angay buhaton, muuyon mo. Kana bang way grado diyang galakaw-lakaw ba nya, sultihan mo unsay angay buhaton, naagi na sa tungunahuna, sakto ka ni, okay ka ni ana nya. Unsa may gisulti ni Jesus, bahin pagyud og greatest commandment, ang pinaka-importante nga sugo. Wa biya to maghisgot og sugo bas Ginoo or sugo ba diri sa kalibutan, basta lang unsay pinaka-importanteng sugo. Ang nisulti way grado, ang gisultihan lawyer, nagtuon sa balaod. Unya ang pangutana, unsay pinaka dako or pinaka importanteng balaod. Ingon ani ang gihisgutan, mao ni siyang example sa giingon diri sa unang pagbasa. Niingon si Propeta Hosea, balik mo sa Ginoo. Nya ingna siya nga nagbasol nami sa among mga sala, unya musunod nami sa imong mga sugo. Kay ang sugo sa Ginoo, matud pa ni Propeta Hosea, matarong, ang mga maalamon kinahanglan mo sabot niini, og ang mga malapason mapandol. Kana kuno mga maalamon na tao, malipay na silang makabati sa pulong sa Ginoo.
ang mga malapason, ang mga buangon nga tao, maguol na sila makabati sa sugo sa Ginoo. Kamo karon, unsa man mo, maalamon o malapason? Okay, tubag. Maalamon o malapason? Kung nalipay mo sa sugo sa Ginoo, nya kada nyo kabati sa sugo sa Ginoo, malipay mo kana maalamon ka. Pero murag gani kag mapandol, pasabot murag kag masudipan or murag di kag ganahan, nya murag kag makonsensya kaayo nga murag musupak yun ka ba? Kana buangon ka. Oh. Nanglitan ang sugo sa Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, alipay mo makadungog na. Alipay dili. Sa tinudanay lang yun, malipay ka. Imagine kung wa man hinong ka matamparos pero imagine lang ba, ug mao ginay sundon, malipay ka? Oh, buangon ka. Di man ka malipay. Gana bang malapason kas balaod? Di man ka malipay. Kanang niingon si Kristo nga, ihatag ang tanan ninyong kabtangan ngadtos mga kabos. Malipay mo ana? Malipay o maguol? Kung imong sultihan ana sila St. Francis of Assisi, sila St. John Bosco, sila Mother Teresa of Calcutta, lipay kayo. Salamat Lord, salamat, yes Lord. Ana, lipay kayo sila, excited kayo silang mubuhat, pero kamorong nanimba din apil na ning nagwali. Lipay ka taning suguan. Ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Oy, magbagot-butan sa ngigagod pulti na itong paningkamot. May mansag nagbinuang ko, Lord, nagtinarong man kong trabaho. Nganong imo gutawang ihatag ang tanan, unsa naman lay mahibili nako? Na dayon, sugo dayon tagkuan. Kaya di na nato matuman, kung musupak na taaning sugua, di na nato matuman ang giingon, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong kalag. Di na ito matuman, kaya na naman tayo mga supak. Nga dayon, higugmaay mong isigkatao, sama sa imong kaugalingon. Karon kay ingon ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, nakiglain man, nakigiyahay man ka sa mga kabos, dili nimo mabati nga ang imo dayong paghatag ngadtos mga kabos, naghatag di ay ka para sa imong kaugalingon. Di na nimo mabati kay ang mga kabos para nimo lahi man sila nimo, separated man sila. Ug mao na roy nakaapan sa tong katilingban kay ang mga tao, ang atong mga silingan separated nato. Nya ang timailhan ana kanang atong koral, we separate from each other. Nya unsaon man nimo pagbati nga ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon nga imo lang ganing yuta daan, di naman gani apil ang imong silingan, imo naman gay nang gikural. Una kining kural starring gini sa akong mga humili. Ngano man, siunan ka na, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, nya butangan dahil na nimong ali diay. Ha? Og part na sa imong self, butangan nimong ali. Imong anak, part sa imong self, butangan nimong ali, nga di siya kaduol nimo. Muna magis ginhawa nimong gakos niya, imong bana, imong asawa, part sa imong kaugalingon, butangan nimong ali, inighigda ninyo, butangan nimo, kung sa may butang nimo diya, kung kukibaw, kung sa may buhaton ninyo, ighigda ninyo. Naikural, og part na sa imong kaugalingon, kanang tawhana, di ka magbutang og ali, oy. Purti magay nimong maka-welcome niya. Nya karon ang pari, part ni sa inyong kaugalingon. Tubag. Ako ba nga pari o kami mga pari, part ni sa inyong kaugalingon? Na, di magay mo mutubag kay klaro. Basi gaduda sad mo, ikaw sad pader, kami part ni sa imong kaugalingon? Sure. Gana.
Sure gid na. Kami part mis inyong kaugalingon. Inig luto ninyong pamahaw, maghuna-huna mo ang pari ka ha, na baka to'y pamahaw. Mga anak mo. Kay part guna nimo maghuna-huna man ka ana niya. Mahimo bang sana part siya ba sa imong activity kada adlaw? Asa ka mo maghuna-huna, di magimo kauna-huna dayong simba og unsay inyong ihog kolekta. Basta lang makasimba, igabot din. Oh, wala nalintam, di akong bitaka di ay. Mao din na, pasangil dayon. O nang, daghan kayo atong mapasalamatan, no? Daghan kayo tag mga igsuon, labi na din sa itong parokya ba? Daghan kayo tag mga igsuon nga nibati, nga kining atong parokya, part sa ilang kaugalingon. Daghan kayo. Dili ra ba ni sila mga dato, ang mga ninghatag nato kaning nipalit aning atong hope and sa tiyo sa o sa sumpay na hope and opportunity slots nga para sa ato mga projects. Daghan-daghan naman gani ning nipalit. Bawo mo pila na nahali na to, niabot na og sa hope and opportunity niabot na og 953 ka slots. Awa mo malipay. Oh. Kaning mga almost around 900 ka mga tao, dili ni gikan lang dinis atong parokya, daghan kay ning gikan sa lain-laing suok sa nasod sa kalibutan, pero nibati sila nga kita part sa ilang kinabuhi. Naman gani nakapatats kay nako nga text sa usa ka estudyante. Ingon siya, mutabang man ko sa akong parents, father, kana bitang, kana ko nung mag-repack anang, naninda man sila, repack ana bang, ning mantika ba? Niya, tig-repack siya sa mantika, niya, naasa ko no'y, amot na baka to sila laundry, kay tig-tabang sa kuno siya pilo sa mga, kanang, nga gilabhan, na, niya, sa iyang pag-eskwela, murag, college na siguro ni siya kay mga 19 or 20 years old ba to siya. Sa iyang pag-eskwela kana ganing og maka-apil siya ning pagtakos og ang pagpilo sa labhanan, tagaan siya sa iyang parents mura kuno hay og mura bag sana sweldo man sa tingin na sweldo no. Anang mura lang ba og pahalipay lang ba nga ning tabang ka, tagaan siya og 150 pesos. Ingon siya, ako ning i-promise father nga kada kadawat na kog 150, akong set aside ang 50 pesos para moabot na gani ni sa kadang usa ka slot, ako dayon ning i-remit diha nimo. May na lang sa akong pagka struggling nga estudyante, makatabang ko sa mas lisod pa nako pinaagi sa inyong parokya. Nya di siya taga dinhi. Manghihog kaila niya. Ang botog taga diini siya. Ini text ra ba? Kamo na amo nang huna-huna. Naamo? Wow, oy. Klaro na inyong mga naw. So nang ka estudyante niya ang ira sa ligan nga tagaan ra siya allowance kung motabang-tabang siya niya iya pag yung kuhaan kay para ihatag wala kuha naman kay na mo ni 953 na ka slots sa hope and opportunity niya sa atong prudence and healing para sa atong galastuhon sa pista 500 man to ka slots ang atong ibamaligya ang nahalin 106 na kaslots. Oh, hapit na mahurot. Na, patay gin mo, di mo mamalit, ani. Wag gin mo prudence and healing. Hapit na guni mahurot, God. Way siguro, karong sunod, simana, wa na ni. Impas na ni. Niya, nganong daghan makayong mamalit, daghan ang nibati, nga kita part nila. Ato sa ning pasalamat sa Ginoo nga mobati sa doon tata nga ang tanang mga tao part pod nato. Mao ni ang atong pagampo dinis misa apil ang tanan.
Kana bang gitawag og universal love. To love every person. Kay ang Ginoo sad nahigugma sad sa kada tawo. Nya kung nahigugma ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong unahuna, sa tibuok natong kusog ug sa tibuok natong kalag, kung mao na itong gibati sa Ginoo, ato sang higugmaon ang tanan nga iyang gihigugma. Nya kay wa may tawo nga dili higugmaon sa Ginoo. Wa may tawo nga gisalikway sa Ginoo. Di sa to pa, kita sang nahigugma sa Ginoo, ato sang isipon ang atong isigkatawo nga part gyud sa atong kaugalingon. Ug kun ato ning buhaton, mulungta dayon ang gitawag natog tinuod nga kalipay, tinuod nga healing kanang kaayuhan, tinuod nga unity o tinuod nga kalambuan. Wala pa man gining tinuod nga kalipay karon, murag questionable pa man kay ni. Kamo naamoy tinuod nga kalipay? Nana mo? Labi na mong mga nagpautang nya maningil, naamoy tinuod nga kalipay? Wa oy. Kamong mga asawa nga magsigig control sa inyong mga bana nga di gyud mga bit, naamoy tinuod nga kalipay? Wa sad. Mga bana sad, mga buangon kayo, sigig pamakak sa asawa nga siya ra gyud kuno, wa gyud kuno siya ismiringhoy, tinuod mong malipayon? Wa sad. In short, kung naa nato ang sala, naa nato ang pagkamalapason, mawa dayon ang kalipay. Muna nga ningon diri, ang mga maalamon malipay gyud sa pulong sa Ginoo, pero ang mga malapason mapandol niini. Mukusmod ang naong, mukulismaot ang naong, mangutkots o labi na inigsulti spare nga ang inyong mga kural na sa doy, grabe gini father, sige kural kanang inyong colors mga buhok na sa wa gini kanang inyong pangiskis kilay kilay na sa hasta kilay kaya laman kana bang muyaw-yaw muna jud kay reaksyon ngano man malapason man iningon sad sa obispo, pader i-remit ng tanang kolekta. Grabe sa ning obispo ha, siya ra may mabuhi.